nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. Kazi neza ku Ijwi Rishya TV ivugira muri Western Australia kuri sheni ya YouTube. Muri kumwe rero na mugenzi Paiko, nta makuru tugiye kubagezaho yaranze icyumweru gishize. Ngira ngo rero mbibutse no gukanda subscribe kugira ngo muzajye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu byose tubagezaho. Umunsi wo kwibuka muri Australia bijijwe ku itariki 11 Ugushyingo 2024 hari kuwa mbere washize, aho abanya Australia bose bibutse uyu rero wari umunsi ngarukamwaka ugamije guha icyubahiro abasirikare n'abakozi b'ingabo baguye ku rugamba mu ntambara zitandukanye, cyane cyane intambara ya mbere y'isi ndetse n'izindi ntambara zagiye ziba ku isaha ya saa 5 z'amanywa. Abaturage bose b'abanya Australia aho baba bari hose bahagaritse imirimo yabo mu gihe cy'umunota umwe mu guha icyubahiro abagabo n'abagore batanze ubuzima bwabo mu guharanira amahoro. Igitaramo cy'ubumwe n'umuco, umunsi mukuru usoza umwaka wa African Goldfields Community. Itsinda rya African Goldfields Community riratumira abantu ku munsi mukuru ukomeye wo gusoza umwaka uzaba ku wa 4 tariki ya 30 Ugushyingo 2024 kuri PC YRC Calgary 198 Egan Street Calgary kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 4 z'ijoro. Uyu munsi mukuru w'abagize uyu muryango uzaba urimo ibikorwa bishimishije bigamije kunga ubumwe, gusigasira umuco no kwizihiza ibyo bagezeho nk'umuryango mu mwaka wa 2024. Ibikorwa bizaranga uyu munsi harimo no gutanga impano zizatangwa na Santa Cruz ku bana bazaba bazanywe n'ababyeyi babo. Ababyeyi babo rero baranakangurirwa kuzazana abana babo kuva saa 11 z'umugoroba. Ikindi kandi hazaba harimo gutanga amashimwe ku bakoze ibikorwa by'indashyikirwa byagize uruhare mu iterambere ry'uyu muryango. Nitwibagirwe kandi no kubabwira ko abazitabira bazasusurutswa mu mbyino z'imiziki itandukanye mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi. Hakaba hazacurangwa rero imiziki igendanye n'umuco wa Kinyafurika. Hazahembwa kandi bamwe mu bazaba bambaye imyenda igaragaza umuco wa Kinyafurika mu myambarire. Hazabamo rero n'igikorwa cyo gusangira ku munsi wa Thanksgiving nk'ikimenyetso cy'ubunywanyi ndetse n'ubumwe n'ubwuzuzanye. Uyu munsi mukuru ugaragaza ishema ry'umuco n'ubumwe by'abanyafurika batuye i Calgary. Unatanga rero umwanya wo kuzirikana umwaka ushize no gushimangira ubumwe. Abashaka kugura amatike rero kugira ngo muzitabire uyu munsi mukuru w'ibyishimo mwayagura mukoresheje ubu buryo burimo kugaragara kuri screen yacu. Western Australia Day Festival muri Buzzwood Park kuri iki cyumweru rero tariki ya 24 Ugushyingo cyangwa se Novembre. Benshi baraza kugana muri Buzzwood Park mu birori bikomeye bya Western Australia Festival. Ni ibirori kwinjira bizaba ari ubuntu. Hakazabiramo rero ibikorwa bishimishije, bizaberamo ibikorwa bitandukanye birimo silent disco, carnival rides n'ibindi byinshi byateguwe kugira ngo buri wese azaryoherwe. Nitwakibagirwa kandi ko hazaba n'umutambagiro w'indege za drones no kurekura za fireworks mu rwego rwo kwishimira uwo munsi. Ibindi rero kuri inkuru mwasura urubuga rwa Western Australia Day Festival kugira ngo mubone andi makuru arambuye ku by'iyi festival izaba tariki ya 24 Ugushyingo cyangwa se Novembre 2024. Ibi rero turimo kuvugaho ni ibitaramo navuga ngo bizaba mu mpera z'uko kwezi. Hari kizaba ku itariki 24 Ugushyingo, hari n'ikizaba tariki 30 Ugushyingo. Rero mwabyumvisha ko byose byatangajwe mu cyumweru cyashize, rero muzabyitabire. Mu yandi makuru yaranze icyumweru gishize yo mu mahanga, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize abayobozi batandukanye muri guverinoma ye barimo n'umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk rero murabizi ko yabaga ashyigikiye Donald Trump mu matora cyangwa se mu kwiyamamaza.
Elon Musk rero yaje kugirwa umukuru wa minisiteri yo kunoza imikorere ya leta, Department of Government Efficiency DOGE. Amakuru dukesha RFI rero avuga ko Trump yavuze ko Musk azafatanya na Vivek Ramaswamy, umushoramari mu by'imiti, bose bakaba bahawe inshingano zirimo kuvugurura inzego za leta no kugabanya gusesagura kwa leta. Inama ya COP 29 ni inama yatangiye rero tariki 11 Ugushyingo ikazasoza tariki 22 Ugushyingo 2024. Rero yari inama cyangwa se yari umwanya wo gushyiraho ingamba zo kwihutisha ingamba zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Iri kurebera hamwe rero ingingo zitandukanye zirimo n'uburyo ibihugu biteganya kugabanya ubushyuhe bwibasiye isi nk'uko bikubiye mu masezerano ya Paris yo muri 2015 agamije gufata ingamba zo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ryibasiye isi. Inama rero kandi ifite intego yo gukusanya inkunga yo gushyigikira ibikorwa byo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, kugira ngo biteze imbere ikoreshwa ry'ingufu zisubira no kugabanya mu buryo bushoboka imyuka ihumanya ikirere. Kugeza ubu rero ibihugu bikize byari byasezeranije inkunga ingana na miliyari 100 z'amadolari ya Amerika mu mwaka wo hagati ya 2020 na 2025. Isezerano ritubahirijwe ku gihe, ndetse ibi byasubije inyuma ingamba zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere cyane cyane mu bihugu bikennye. Inama ya COP 29 yitabiriwe n'abahagarariye ibihugu 198 barimo abakuru b'ibihugu bagera ku 100, bahagarariye imiryango mpuzamahanga n'imirimbanyi mu kubungabunga ibidukikije. Mu cyumweru gishize kandi Qatar yatangaje ko yivanye mu biganiro by'ubuhuza hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas kubera ko nta bushake impande zombi ngo zagaragaje mu gukemura amakimbirane. Qatar rero imaze igihe iyoboye ibiganiro hagati ya Hamas na Israel hagamijwe ko impande zombi zibasha guhererekanya imbohe ndetse no guhagarika intambara imaze umwaka ibera muri Gaza. Leta ya Qatar yatangaje ko yiteguye gukomeza kuba umuhuza mu gihe cyose impande zombi zizayigaragariza ko ziteguye ibiganiro bitanga umusaruro. Binavugwa ko rero kwivana mu biganiro kwa Qatar kuza kujyana no gufunga ibiro bikuru bya Hamas bakimurirwa muri Turukiya, nubwo Qatar ibyo ntacyo yabivuzeho. Mu cyumweru gishize kandi mu yandi makuru, umunyamakuru Scovia Mutesi niwe watorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, asimbuye Cleophas Barori kuri uyu mwanya. Ni inama y'ubutegetsi yari igizwe n'abandi banyamakuru batatu batowe barimo Girinema Philbert cyangwa Philbert wa igihe.com, Nyirarukundo Zavera wa RBA na Rwanyange Antel wa Panorama. Amakuru yaranze icyumweru cyashize rero na tuyasoreje. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Ijwi Rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko hano muri Western Australia, aho mudukurikiranira kuri channel ya YouTube. Mugubwe neza na hejo. Welcome to the Laughter Percussion Crew. We are mash up the place, shakalaka-do. The rhythm strong, the laughs them true. Feel the vibes, we are healing you. With every beat, every laugh and cheer. We bring the joy, make the pain disappear. Ras bottom with the way. In the Laughter Percussion, we have to play. Welcome to the Laughter Percussion Crew. We are mash up the place, shakalaka-do. The rhythm strong, the laughs them true. Feel the vibes, we are healing you. With every beat, every laugh and cheer, we bring the joy, make the pain disappear. Ras bottom and we lead the way. In the Laughter Percussion, we have to play. Welcome to the Laughter Percussion Crew. We are mash up the place, shakalaka-do. The rhythm strong, the laughs them true. Feel the vibes, we are healing you. With every beat, every laugh and cheer, we bring the joy, make the pain disappear. Ras bottom and we lead the way. In the Laughter Percussion, we have to play. With drum and we laugh, the spirits lift high. From the deep heart, make we touch the sky. This are the place for joy and peace. Every heartbeat the trouble sees. Shakalaka-do, hear the sound of glee. In the academy, we set you free. The power in the rhythm, the love in the ear. Come feel the vibe, we all care.
Shakalaka-do, hear the sound I gleam. In the academy we set you free. The power in the rhythm, the love in the ear. Come feel the vibe, we all care. Welcome to the Laugh Stop Percussion crew. We are mash up the place, shakalaka-do. The rhythm strong, the laugh stand true. Feel the vibes, we are healing you. Shakalaka-do, let the laughter flow. In the laughter percussion, make your soul grow. Link up the crew at the academy. We are bring your vibes, love for you and me.